Duka ya Fair Value Kangemi ni imwe ya wonjoria uria ubutitio na gikiro kinene kumana na wagi wa thitima wa mabida kwa mabida. Kona gatagati-ini ka indo iria duka ino itendagia ni nyama na sausage, amu gikiro kia thitima kiria kimakinyagira ni kinini. Tari ari utokoragwo na fridge, indo iria ciagire gukorwo ikigwo fridge ni irathoka ni undu wa thina ucio. Kuringana na onjoria aya, transformer iria iri bakubi nao na iria mebokaga kumatambiria mwaki wa thitima ndikoretwo ikimakinyiria mwaki wa kuigana, undu uria umacungiriirie kuro ni aguri. Hiyo transformer ambayo tuko nayo pale haitufikishi moto. Makinya manini kuma Fair Value, semania na Jen Mathu, mwendia wa mikwa ya thinema, akiuga ona thengi wa wira wake gukorwo ukibuthira thitima, maita maingi athiaga hathara ya kwaga kwendia onake, amu thitima ciuraga mabida kwa mabida. Ndagutari thitima ne thia hathara nene nginya ya mbeca ta almost tuge faida ngiri. Ni kiriro kire kibutitie nginya onjoria aria mendagia irio makibuthira thitima, makiuga gikiro kia aguri ni kinyibite na njira nene o kiugo kura kwa thitima. Customer shiroka chikauga ati chips cina giko, chips ni iranunga makara, chips ti theru. Riu kaigwo hatiririkiire. Transformer ino iria onjoria mathoko ya Kangemi mugite niyo ibokago ni aingi. Endia a miariro magikia ikaya mugite noyo ibuthikaga gwakia tawa cia kumamurikira makiendia indo ciao, na tawa ici itikoretwo ikiruta wira. Mulika mwizi yezi ikakumulikia mpaka store, so bado tu tunaathirika, lakini ukiangalia kama hizi mulika mwizi hapa haziwaki, sasa inabidi tu tukue na shida. Onjoria aria mabutitio mugite mageria mao makwaraniria na kambuni ya utabia wa thitima makoretwo makiringa ithiga, indi kwaraniria gwitu nao mugite ni undu mekurumanirira naguo. Wagi wa thitima mabida kwa mabida ugitungia onjoria hathara, kiriro kiao ni kuri kambuni ya utabia wa thitima kwethera undu uyu kibonie kia naibenya. Ngiribotera Inooro TV ndi thoko-ini ya Kangemi gicigo-ini kia umbunge kia Westlands, kaunti-ini ya Nairobi. Njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi.